have been bought with a high price. Heaven went bankrupt for every single one of us. Heaven paid a high price so we can receive our deliverance. The blood justifies us before a holy God. We are made right before God through His blood, saved from wrath. This evening we were the sister here and she came in with pains around her stomach. But when the man of God prayed for you, if you can just testify, ek kan maar Afrikaans praat, net ons testify wat die Here gedoen het. Okay, ek het met pyn gekom rondom my maag, ja. En die man van die Here het vir my gebid en die pyn is onmiddellik weg. Amen. Ek is genees in Jesus naam. If you can just share what happened, what God has done in his life. Okay, tonight we came in, and then while the service was on, he was complaining that his leg is painful. He even cried. And then I told him, wait a little bit. You are going to be healed soon when the pastor is going to pray for you. And he told me now that the pain is gone after the pastor was praying for you. He said, amen. Can you move your legs? Yes. The pain gone? Yeah, it's gone. Praise the Lord. So this evening we had a powerful move of God. If you can just share, ek kan Afrikaans praat, Engels praat, Marcus. If you can just share what God has done in your life. Ek het so vir 10 jaar het ek diabetes geraak as gevolg van my man se dood. Het ek skok gekry en toe kry ek diabetes en goed van dit. En ek het pyn in my skouers gehad, in my knieë, in my voete, my niere, my blaas, my hart, alles was deurmekaar as gevolg van die diabetes. Maar ek prys die Here vanaand, weet ek stap hier uit as 'n oorwinnaar en ek weet Jesus is die koning van al die konings. Halleluja. Amen. En ons prys die Here daarvoor. Amen. Good evening. This evening, the 17-year-old, 6 years ago, she was diagnosed with anxiety and depression. And she came in here with a heaviness upon her. But when the Spirit of God moved and it came upon you, if you can just testify, ek kan Afrikaans praat, just testify. Hoe voel jy nou? Ek voel nou baie verlig van alles af. En ek voel ek kan weer die lewe kan aanvat. Van vanaand af sal ek weer kan. Ja, en ek sal nog aanhou probeer. Amen, amen. Vanuit jou gekies. Uit jou gekies. Halleluja. En God is lief vir jou. So this evening we just want you to testify what God has done for you. When you came in here, how you felt, when the Spirit of God came upon you. You can just testify that so that the world can know what God has done. Okay, my name is Matidi. So when I came here, I've been suffering for a headache. It was a severe headache. I couldn't even move my neck. But when the man of God laid a hand on me, it just went. I felt like there's something going on, like feeling the coldness. Then apparently after that, And the headache is gone? yes, the headache is gone. Amen. We just want you to share with us what God has done in your life. What miracle took place? What happened when you came in here? And how did you feel? If you can just share. Ek kan Afrikaans, Engels praat, dit maak nie saak. Nee, dit is 'n nuwe begin vir my gewees. Ek voel nou baie beter. Ek is definitief nader aan die Here gebring. Ek voel goed. Ek kan daarom nou weer smile vir 'n slag in die lewe weer. Ek het 'n nuwe sig vir die nuwe lewe. So hoe het jy gevoel toe jy ingekom het? Was dit anxiety, depression of wat was dit geweest? Nee, ek het hier gekom oor my hart en goeters wat mos nou uit ritme uit hardloop en goeters, maar nou ek voel dit nou uit gekalmeer en alles. So ek glo dit vas. Die Here sal my hand aanvat wanneer ek gaan vir die operasie. So this evening we just want you to testify what God has done. Ons wil net hê iemand vir ons getuig wat die Here gedoen het. Hoe het jy gevoel? Dis doodreg. Ek moet net vir die Here dankie sê. Ek het vir 23 jaar nooit kan geloop het, want ek het 'n knieprobleem gehad. Ek kan nie ver geloop het, want dan werk dit in my niere. Want dan verswak dit my niere. En ek kan vir die Here dankie sê, baie dankie sê vir wat hy vir my vanaand genees het. En ek het ook, ek is 'n profeet, ek is geroep as 'n profeet, maar ek kan nooit in talle gepraat het van in die Kaap wat die profete my afveel my weg voor hulle. En ek kan vanaand vir die Here sê dankie dat die Here my losgemaak het. Dat die Here
teruggegee wat die vyand van my gevat het. En ek kan net die Here alle eer en al die lof wat hom toekom. Kan ek hom vanaand sê dankie vir alles wat die Here vir my gedoen het. Vanaand wil ons net hê vir ons getuig wat die Here gedoen het. Hoe jy ingekom het, hoe die krag van die Here op jy gekom het. Hoe voel jy nou? Ja, amen. Ja, dit is 'n fantastiese aand om vanaand in die teenwoordigheid van die Here te wees. Jy weet, ek het ingekom met niere wat ek al met jare sit. Amper soos 4 jaar sit ek met steke in my niere en toe die profeet se hande op my hoof sit. Toe kan ek voel die steke gaan uit my liggaam uit. So die Here het my vanaand aangeraak en ek kan vanaand net sê al die eer aan die Here. Was dit nie vanaand vir die Here nie, so ek nog vanaand steeds met hierdie pyn geloop het. Maar ek dank die Here vir die genesing vanaand wat hy aan my gedoen het. Amen. Amen.